Ito kita ngiga buah maram, to maram, maram ditanamin aku, nyong dulu Oke, kita ngiga ke bukai ge, ngiga sepenyen. Oke, ingin bisa kita medak. Kalau buah maram. Darah.
Jam. Oh, benar dah. Banyak membuah maram. Buah maram tikat dulu ya ke kita. Udah dikupas. Nyari. Hei, llama. Dah. Ya. Ini kau tadi. Kita ingin kau nyam duri itu ya. Ini berdarah kakiku duri manggil dia. Iya. Ini mah. Oke, ya. Oke. Maram. Boleh kita ngiga oleh ngambil data deh. Maram tanamin dai. Maram kuning. Oke. Sendak gitu. Lagi kita mendak bersalak, mesti nak salak mansau. Salak. Ya. This is salak. Tuh namanya salak. Itu namanya salak. Salak. Mau salak apa yang mana? Iya bos salak apa? Salak. Nere buah. Nere mansau. Oke, kita isi buah salak tanamin dai kak. Masalah ingat ko salak beli batu nih atau coba. Buah salak. Oke nyajak subscribe, comment, share, and terima kasih like.